my twin ngibingelele umkhozi silayele manje Ndlovukazi Mapule ngicela nje uthula uthi tu ngevoice yami uthi konke okunye ngicela ukuthi ngingcono kunento edingiyona ngiyabingelela kungolesine lomkhuleko la sithi khona ngaye konke kuyenzeka yabona manje njengoba ngiyubufakazi bokuthi ngaye konke kuyenzeka indlela umzimba wami oyiyona nendlela ena umzimba ongafuni ngayo ukwenza lento ekufanele ngabe uyayenza namhlanje kodwa ngaye konke kuyenzeka because ngibambe ukuthi konje kufunakalani namhlanje asikwazi ukuthula singayikhulumi inhliziyo kaNkuluNkulu singazi sizokwenza umsebenzi ekufanele ngabe siyawenza every day ngoba lisaphuma lona akonse kuvaleke incini angazi noma usuya notice yini ukuthi ukuthandaza sekuyingathi manje angazi uthini sona sikhali ekuyisona sodwa isona siphambili ngithi mina sithandazeni kodwa siqale senze iplan sibe strategic ekuthenini sizokwenza njani ngalento. Number 1 umuntu oabuzwayo kunama radio sikhuluma nje redweni sikhuluma ema TV sikhuluma emaphepheni lento ukuthi akekho umuntu ozokukhipha la ukhona ngaphandle kwakho then you ignore that kodwa mase kwenzekile nabanye bayakutshela ekhaya ukuthi hayi abantu basekanje nathi sikutshele sikhipha indaba zethu ekufanele ngabe zi private kodwa sikuxoxele for the sake yokuthi sadlula nathi sashawa kwanani sakhishwa imoto ihamba kodwa namhlanje siyaphila ngoba there's one time esalalela khona owayekhuluma ethunywe uNkulunkulu ngathi yazi akona lokho engikufunayo namhlanje akona lokho engikufunayo so manje mangabe sizothi yonke into isizothi mangabe inganaso isisombululo sethu or inganawo action wethu bese sithi hayi siyothandaza akuze kuba effective okuzoba effective ukuthi ake sihlanganeni ke sikhulumeni ukuthi nini enisahleli lapho nihlalele ini nisizakala ngani bese sikhuluma leyo nto ngempela izonisiza for how long njengoba nisahleli ngoba manje makusakhona nina enihlalela ama victims makusakhona manihlalela amalokhuzana ukushawa noma ukulinyazwa noma ukukhulunywa kambi makusakhona nina enithulayo senizwile ukuthi umakhelwane wenza kanje or ubani wenza kanje enganeni or kwenza asiza ukuya ndawo kodwa siqhamuke naleyo nto ukuthi nina ke niplan ukuguqwa kanjani singanisiza kanjani ukuthi nibe nalomqondo esinawo nathi manje as survivors then we pray yonke into ihamba nomkhuleko but ayiveli iqale nje istrategy ngoba siphiwe ubuhlakani siphiwe yonke indlela yokucabanga siphiwe ingqondo thweni yonke into kuthiwa yanikezwa thina kuthiwa masibo umfanekiso bese siyabusa kusho ukuthi mangabe sizofuza uNkulunkulu then it means ayikho into esoyallow fanele understand ukuthi yonke into la ihamba ithi kanje njengoba usabone ngathi kuhle kuwe manje kusasa kungenzeka kube wena so it's very important that we take care of nature. Nature includes a human being, includes lento yotshani ngihlezi ngikhuza siyababaza ukuthi abantu umuntu avela ame nje abesilisa kakhulu abavele bachame nje isinomi kanjani leyo nto ilimaza kwa nature leyo ngoba manje shi leyo ndawo isizonuka kambi inuka umchamo inuka istamkonko leyo ndawo asaqini angithi uyabona yana so manje siphila kanjani with into enuka kambi with umoya omumbi kusho ukuthi wena lento yakho buyirelease leyana yomchamo nokungcola konke lokho shuthi uthi akusale nathi ngoba wena uyahamba people don't understand that ukuthi masibabaza sithini ngiyazi ngathuka isimanga mase ngitshela abantu ade ngiloko ngibabaza ngibuza ukuthi kwenzani lana siphambi la kwendawo edayisayo wena uyachama la now isho ukuthini lento kubantu abazosala bezothenga lento esidayisayo isho ukuthini thina ke singenazi indawo endaweni eziphosha ukuthi siyokwazi ukudayisa kusho kahle kahle notes anything abangezi thina abantu kwavele kuyanuka la or uplana lokho wena ukuthi as a black person asikwazi thina ukukhula ngenxa ukuthi wena uhlala la ebese wenza lokungcola la ebese uyahamba ushiyele laba bakhona there's so much in this and idinga umuntu ngempela ozokwazi ukuthi abambe aqinise ekuthenini abe neqiniso kuyo ngoba ilona lo moya ingcwele enhlezi ngokucela ukuthi usihole njalo abe neqiniso ubone neqiniso kuwena then it means uzokwazi ukuba neqiniso nakwezinye zezinto iyona into engiyicelayo kulolu suku lwanamhlanje ukuthi kuningi yabona khona nale my twin vele ngihlezi ngizwala kambi kubantu abathize angingabasho bayazazi ngihlezi ngizwala kambi kubona kodwa ke ngithi akukumbi ngoba egcineni kukhona babuya bathi yazi mfethu wawuqinisile abanye ababuyeli kumina ngibezwa sebekhuluma
yabo sebekathi manje content yabo ngithi yes Lord anginawo nomncane umoya ngithi ngiyabonga Nkosi ngoba kusho usengizwile kwazi mina naye ukuthi lento ngangiyikhulume naye lento ngangiyikhulume kuphi uyazi naye ukuthi uyithathe njengoba ikhuluma so ingakho uNkulunkulu wangenza kahle kangaba nomona ngoba kahle kahle into efanele ispreadeke yilamagama amahle yilokukhuluma okuhle kaNkulunkulu uzokwenza afike uzokwenza indlela yakho ngoba wena ekushisayo lento wena oyizwayo lento so start now and ucabange so siye sathi ke kunabazalwane abanjengami ngisho njalo ngoba sikungaye phela share ama testimony and the truth ngiyakuthiwa it shall set you free kunomuzwa enginawo yonke into asingayisho kube ngathi manje umuntu esekhuluma ngayo bese lokuthi hey lokho ekhuluma ngayo vele isuswa ukuthi yenzeke kuwe wena wakwazi ukusurvive wadlula kuyona so manje God trusts you ukuthi enelento ngoba usuyi experienceile so wena ungayisho ngenye indlela kwabanye abantu bayizwe or abantu nizokwazi ukuattractana imimoya yameni ukuthi hayi lokho kwenza ukuthi ake ngisonde eduze kwakhe mhlambe nami kuzokuzosizakala now khona abantu abanjengathi abathandayo indaba yenkolo nokuba seyinkonzweni yabo nokumculo nani but we were disappointed asithandanga ukuphuma emasontweni esasisonta kuwo asithandanga ukushiya endaweni esishiye kuzo kodwa some people basenze sakwazi ukuthi sishiye lezo zinto now kukhona abantu abatheme begana bagana ngizokhuluma besifazane for today bafowethu angisho ukuthi amadoda kwenzeka ikona kodwa ngicela ukufocus kubantu besifazane njengoba ngikhuluma njengamanje kwathi masigana makuthiwa siyoshada wabuka wathemba inceko ukuthi ayi yabona inceko ngivaya nayo because inceko uyamazi uNkulunkulu iyazana noNkulunkulu iyathandaza kunalento ethi mina ke ngokwazi kwami mangabe mina njengoba ngumfundisi That's good. Yes siyabonga ukuthi uphinde usijoyine because sisahleli kulolu daba sithi ngaye konke kuyenzeka sishare ama testimony so ngizozama nje ukuthi into yakhona ngizama ukuyisheshisa ngalendlela ukuthi angifisi ngithi mangihamba la i-mindset singazange sayishintsha because besilapho kakhulu ekuthenini ukukhuluma kwethu asikhulumi actually mhlawumbe ake ngithi ngoba mhlawumbe khona abanye abakhuluma ukuthi badume but mina iyangihlupha lento ngendlela esimanga ukuthi yonke into isezandleni zethu ethwini ngibuze kwabafundi iBhayibheli kakhulu ukuthi ngoba linazi izinto elisigayida kuzo linazi izinto ezishoyo like for instance le ethi siphiwe ukubusa phezu kwayo yonke into we look like we need to function like now yini le mhlawumbe umuntu othizeni owasenza ukuthi singayibuki ngalendlela because labantu engaze kuze kuthiwa abebale kuthiwa bona bayenza ukuthi nokuthi ngoba siyakubona nje ukuthi bayakwenza why are we not moving ourselves out of that yindaba silokhu sikhuluma yindaba kwethu hlezi ukukhuluma ukuthi benze ukuthi siyathakathwa senze ukuthi kwenze yini ngabo ukuthi ugodla like kufana nayo le yokuthi kuthiwa angazi basidayisela abanye basidayisela into wrong nani fanele beyokhishwa fanele kwenze why are we taking the hardest one because leyo inama implications amaningi inokuboshwa phakathi inokukhulumeka ukuthi uyacwasa inezinto eziningi why ungagodli amandla akho yini ekwenza uyothenga lapho ngoba usuzwila ngithi ukuthi kukanje yini le yenza ukuthi wena uyikhipha ukukhuluma indaba lokhu uyikhipha ukukhuluma fana nento endlini uyayizwa ukuthi ayihlali kahle angizwa kahle yini uyikhiphe ukukhuluma ukhiphela ukukhuluma because fana senkonzweni bayakhlukumeza bathini njalo wena njalo Sunday or whenever you go to church ubuya nokuthi ubani usetheni ubani wenza ukuthi yini ekuyisa lapho yini le eyenza ukuthi uye bese uyakhuluma so ngilokhu ingixaka lento ekhanda lami ngathi yazi mhlambe asiqale sikhulume ngoba mhlambe kusweleka lozoyiqala ikhulume ukuze abantu bayibone amangabe beyikhuluma khona nasikhulume ke manje izwakala ukuthi you don't have to listen to your spirit listen to inner voice listen to the clean spirit ngoba lento suyenza manje mawukuthi uthi wena bakhuluma kambi kwenzeka into wrong emsebenzini nanani
uyabahleba kanti ukuhleba ku wrong. Yes. Are we attend lento ekufanele ngabe attend le uNkulunkulu akutruste ngayo kunjoba lento eyenza wena waba exposed to yona wayibona umdala utrusta wena so usuwenza wena lento eseceleni awenzi le umdala akutruste ngayo ukuthi wena be in this position at this particular time because I know ukuthi you are capable angithi baze bathi akunika ongaphezulu kwamandla so now yini lenzo ukuthi wena udefy or ungamlaleli lo owenza konke lo ngaphakathi kuwe ulalele ongaphandle nakoze kube yinini senza leyo isilekelela kuphi lento sikhula nini senze what's going on ngathi so ngizothi uma ngabe ukuthi ngempela